Sawubona Khonjuliwe waNkulunkulu. Njengalokho ngike ngasho, ngiyethemba ukuthi awukagcini ngekuhlalela nje kuthi ukhunjulwe bantu. Yebo lizulu likukhumbulile, kepha nawe utikhumbule. Nawe uhle utibita, nawe uhle utibusisa, nawe uhle utiklomelisa, utivuza ngalokuhle. Utibite nje uthi sawubona Khunjuliwe Richard, utisho wena. Nasi lesinkwa selusuku sakavuka udle. Lamhla ngicela sichubeke sibuke lokuthi lelivi mangabe lelivi lesiprofeto wena ukumele utihlele kanjani kuze ubone nalelivi liphumelela Nkosi yami. Kungenteka liphumelele emva kwaleminyaka lemibili, kepha kusukela nyalo watifaka kule ndlela yekubona lelivi liphumelela lalomvuzo lomkhulu. Utawucala uwubone lo mehluko kuyawuthi kufika lo 2028 ube wena story sakho sishintshe mbamba. Ngicela ke lamhla kuthi sifunze sibone le ndlela leyakhona kuSamuel wekucala sahluko 17. Sifunze kusukela kuverse 17 kuya ku20. Jese wakhuluma endodsaneni yakhe Davide wathi, thatha nansi imbasha lengemakilogram langaba 10 kanye netingwa leti10, ugijime umiksele bomnakene nkambu. Thatha nanaba boshizi laba10, ufike unike le ndvuna yabo lephethe lesicheme sabo semabutho layinkulungwane. Ubofike ubone bomnakene ukuthi banjani, ubuye nesiciniseko ukuthi ubabonile. Bana Sawule nawo onke emabutho aka-Israyeli esigodini sase-Ela balwa nemaFilisti. Verse 20, ekuseni ngakusasa Davide washiya timvu nemelusi, wethwala umthwalo wahamba njengoba Jese abemthumile. Ngicela sibambe lapho. Uma utawubona nalo ushintsho Nkosi yami, nangomvuzo lomkhulu nayo lotakumangalisa, thumeka. Bani ngumuntu lothumekako? Nako lesikubonako kuDavide. Livi lenkosi lisitshela ukuthi Jese wakhuluma kuye. Akube nemuntu lokhuluma livi kuwe. Livi lotawulenda hayi lelitakubusisa kuphela. Livi lotawulingisa Davide la athi lithi ekuseni ngakusasa washiya timvu, wahamba njengobe abethunyiwe. Davide akashongo ukuthi yebabe, phela khumbula mina ngigcotshelwe ubukhosi angagcotshelwa kuba ibakery yekulayisha tinkwa nabocheese. Mina ngigcotshelwe esihlalo, kepha Davide walalela. Wethwala tinkwa, wethwala bocheese, nango ahamba. Mabahlangana naye bantu endleleni, uthi ngithunywe ngibabe. Umthwalo usenhloko, umthwalo usemahlombe. Mabadibana naye, kwende njani Davide, ngithunywe ngibabe. Ngicela ke sihlobo sami, angifuni siye ngani, kuthi ngekuva nje livi vele kutawuba kanjalo. Kepha ngicela ucale kuthumeka mangabe bewungasiye lothumekako. Ungasagcini ngekuthandaza kuphela. Ungasagcini ngekuya esondweni kuphela. Thani uyile mangabe kukhona lokungigoliathi lokubonako bese uyakhuluma nebaphathi ukuthi engabe ngamsukela inangigoliathi. Ngingasiletha nesisombululo kuna inkinga naye. Noma vele ucele ukuthunywa mangabe nje awusiyelo thumekako noma loke wathunywa kusukela namhla cala ucele ngicela ningithume ngingendani
ngoba Davide wathi makathunywa wase uyambona Goliath. Nawe utambona lo Goliath, kepha ngeke uvume kuthunywa. Amen.